GC News, Mima Olivia Aquaba, Ahadia, latest and hot news, and Kwa, Erambide, and Bremo. Anunti se wunya subscribe ya, Omodia se ube subscribe to the channel. Dobe an se ube click the subscribe button. Now wabeli notification. Where sa ni video bia be upload when the first person I was sabeka ayesa video. Afi we are na like video. Give us a thumbs up na fi share ma ofoforo so na when you be here. Now who and somewhere koso ewo Ghana me mo hano. Afi yenhwe ye ensema abeto ye proso. Eye Reverend Owusu Bempah na akoye assembly ja wode Okatakyie free Mensa Angel FM. Na eye Okatakyie eye nyema ekoso obekaya asofo na wane ko bompa ma ye John Dramani Mahama. Na no na ye Reverend Owusu Bempah din sem tubia. Na no na ye Okatakyie abeka nsema fa no wa tese ne bo endu sasem no so a tese ne bo fu a Thréatens Okatakyie a Okatakyie so kire se ono ontimi hwehwa no. Na Okatakyie di nsem tubia. Na no echi no na ye ofre eye Okatakyie Mensa free fadan ko bi ko so na nsem bebre pipi ma Thréatens ni ade na ide no ba na yinika kuti eye nsem a betu bia abra Okatakyie kan sasem no eye nsem a Reverend Owusu Bempah beka ye na Okatakyie reaction yinika ntie nsem a Okatakyie kan ye ye ba na fi ya behwe eye recording na course eye Okatakyie ene Reverend Owusu Bempah ko bi ko so ma Thréatens ade atimdidie ba mu basa yinika ntie nsem ya Okatakyie kan ye ba ne de no aba beso no ntie ya sa na anope ma memfa first one nko eye osofo Owusu Bempah ho ko amanfo bekwe mo na munipa no no mon kan che osofo Owusu Bempah se me ko afri fam tie mo fire ensu e be fam no ko betimi anum nsuo ni nyina wo me yam ne man nante nsuo na anam mu ka kire ni pen na de wo mu nie osofo Owusu Bempah frɛ Kojo Kyeremanteng se won na ye general manager na wo ma me eye ultimatum se me ko afrifa ensem a me ka fa ne ho no se ma antwe ansan dia ene wo de me be kɔ court na me yes na do obi be kɔ court no ne kan be bo amane an onyantem one year was in one afraid and almost a child so soon afraid. Nam so child so soon crown and Caminano no. Now, why yen were by me, Jose? Or Pemasem. Now, a branch be a was in a kitchen while Bruchil said the Messinia branch met deal with him and you pay me. And I'm see you. Now, why Yanon was a by child so yes, who call and Kranza no for pray a year and Pinyasa. It why they say. Walk on pre-MP. And I make a chair and Kranza no for say. And what bank kind of crown forest there were a crabby. One is a John by and one mobile chama or move forever. Exactly. It in Kranza no woman of Kwamani be any modia. And your Monsas and what hidden baby or train will be following you forever. When your baby and Charles should Yanam catcher and I might name me and one of myself. And I'm saying no crime catcher and to any majai. One of my academy exactly precise. Far more fire. Eti chaso Owusu na yeso ye sofo Owusu Bempah ho anu aba me no Kojo Kyeremanteng ho no se Kojo Kyeremanteng kan kire me se sofo Owusu Bempah eso ne kasa se ye ni wana na wo mo ni nkomo nwe Kojo Kyeremanteng asem ni wo boa me boa sa pepepe na Kojo se sofo Owusu Bempah se ne ye ma won se so wanya yi a court na me ko na me sofo wada Roma court de me ko Afrifa ye fa nwura exactly obia ni wo de ko fire ko more fire if asem bia no ameka me ni ho dance. O party so na o party abati na sumu jiji o say de me kan ya me ka kakra na me de so ho ana me de so ho na ayi moda ayi na yire moda mo nchia na no pe ma me wa echia moda echia so fu na mu kra so fu na me chia no na ye ni ade no black car no ba ayi Westlands police station na chiri ho anajo 11 ya ni nyina ye be mamamfo ran obi a jimi kuri 4 years ago nwunwa wo ba ye wo kasa obeka ye kura no recording da ho 4 years more precisely wo pese mamfo ne tia beti more fire media me pen nwunwa me no se onim mi a media na krokro no adede no so pese opam hufo beto ne be ma beto be ma sa pepepe ehufo opam me Okatakyie dabi beto ne be ma more fire Kofi na make audience here. Sanity o hene. Edmun kan che sofo Owusu Bempah se. Ye ya kan wi. Sa pepe. Why? Opa o din na. Opa ye din na nkɔ ne se de kakaduru. Enwura ne ho. Nkɔ ne fa. We ye di suru isande. Ana bibia no amakan nya. Bibia ne ho. More fire. Bibia no amakan nya. Bibia ne ho.
Oh, now my whole quiet dear, and one free. Sir, More fire. Everyone there, farmer. Who ye no me buy my better to say. Politics na here and religion no so come. Precisely. Now more religious leaders and be brenuano. More interest. Exactly. Now, more nuclear interest. No, more. You know, you're finding come. I'm a pen DC. There is nothing wrong with it. Maybe tell me pen pipi pa. Prince, I know the album come. Aye, na munyane sa. Na kwata chire na nyamia ya chire me. Na nyame ne sese bi odi na ha na adwene. Wokọ na jigezi wa na jigezi. Kasa basa. Wokọ eye wo Owusu Bempah na wokọ basa. Na nyame no se de na ha no. Anu one nam krofo fie no kasa sa. On kasa sa. Ke cancer mo. An ma beto to ma to na nipa no hunu dia. Ye me nua kum chacha nso ba ye no wode me dia na ma na me. Na kum chacha buo kwan so no kan no se kateje me do pa na wanka yo kum chacha mate na mu maka wi. Ana me nua obofo nso eye kwakubofo sore no se. Me nua kura no na wo ye ohene na me ye ohene ti se bibi ni na anti asia. Na kwakoi ma me nka no kura bi nkyere ne. Ko Yesu so anu na menua baako ayi kwasi asenso woni Peter Keche Mensa na me ye se wo mo no anopa bia wo mo ye wheat na minim ana tri wo mo ye no mo de milk kakra gu akire na mesuma kɔ no makodo bi na ye no mo di fin bi ye de nabo na mentiase ampa nso minum tri yi wie dia meda da eti se meda no mo de mabo why Kwaku ebia wo na would need the full picture near the wabo. Your friend will call your Mahama on the wabo. I go for me as I as well. I know you man do. I will do. Etinya wo dia mengasa wo na your Mahama say. Name Grophobia was almost say. Bawumia no de oye kremoni ntomo breda. And ye person your mama ne fra sofo no ebe looking like say sofo no na declare ma your mama and ye do kwaku for fra why kwaku say na me catch me no kura na me catch me twa tro ba bia exactly ai ye do wabo say ho no ma ye do bofo abo ni say binua no kwaku no kura why Owusu Bempah de ono ntimi hwehwa me kwa free fam to you no amount of intimidation exactly nek dan so abiam se nkrofo e wo munim ye na omuni mo ye dia go be hunu se de esi krokro wo ja amaja smart wonya smart wo be nwura me exactly you wait for winning and some ye Katakyie editu ya na anso hwa na we na ye Reverend Owusu Bempah efre ye Katakyie fifa e wo phone so na enko bi ko so wo ne se mo kan bo anyo so no eno na wo threaten se opa woni hia won kire ne bebi o mu hia ne ade no no be tun so aku ho chese enya sanketo a threaten ade na tindidie ensembasa ne na Katakyie ebo wo ni eye Angel FM hono makoye ensembija na yekuti ye Katakyie ni sema wodi tuga a ho boy komo e koso wo phone conversation a woni ye Reverend Owusu Bempah di ya wo Reverend Owusu Bempah bu fu okeka nsem tese ensembasa ye nkoni nkuti nti ensema koso ndio eti ye Owusu Bempah wo se oye sofo media mesime ne na wi against ni kuma wanya sofo bia hu enye we wanya sofo nyame we wone na jegezi wo mobua nyame hwan enim no monsam kura enim ne nyame wo za otietu so ofia ha na wo ntokwa kakra obeko eti mama nya adwuma ne ntem na me ameba otietu so wo maye na adwuma munchie kakra ai. Yeah, hello. Bacho, good afternoon. Good afternoon. Okatakyie prefect. Wadaroma, abajoani. Me Bacho friend Owusu Bempah. So for Owusu Bempah. So for Owusu Bempah ne kase. Yeah. Me doctor Tia kasa. Me Kojo Kyeremanteng kasa. Tomatis here so Owusu ne me papa man yi abri o tell the bishop so me naked videos from Abronye. Kojo we asumpefo asum ya mo apesmaka mo fa no to na me koya adwuma me wi e baba bebo wati mo fa no to Sammy I am on you. More fire. So Owusu Bempah nimia. Mon kan che se me tise jata, me tise pitbull. More fire. Na hwe me nimu no me facial contour no. Etu hu pitbull. Pound for pound.
me te say pitbull me fresh contour no na me ayi akosua be no waba me konto kwasa me ko me di 3 years me konto kwa 4 years 5 years 10 years ma konto kwasa more fire jeba kwe and to come minim de me konto kwa then I'm happy. Exactly. No fire. I am born a warrior, you don't know. Busa bomfafo, busa swame. Busa Owusu Bempah say ni nua so ni me ko school on fantepem. Se wo nua me ko school on fantepem dia na so ka kire o se akwa no wabodam. Men ko ho. Owusu Bempah se wo nua me ko school on fantepem dia. Se wo nua no ka kire wo se akwa no wabodam from tete. Ensa na tie. Na bia me ko choro final exams on fantepem me di police escort na koy. En kan bi nchiro. More fire. Mudia bro. You joke too much in this country. He's not a smart man. On your smart. Edi Owusu Bempah audio ni ebebo. Ah ebebo. Na ofra ye no. Me di buo bi ma no. Eti na me friend miru awo say. Na enipa o mu hu a. Na ba mi a. Wa hwe yi a ade e ba ye wo no. Yentie Owusu Bempah enra wo frame me ne nkomo. And nobody should tell me say na privacy ye dear ben wa recording. Whenever somebody is going to perpetrate crime, ne privacy no ye protected under the law no. Emra ni free ho. Ni ho biem. It was Owusu Bempah so be suma manfo am ye bebo me. Ghana police me ka kire mo. Me ye ba me fa mensa ntome ho. Owusu Bempah so obetumi nsu na gu fom. Ghana police oba no obetumi nsu na gu fom. Amemfa mensa entome ho. Menye statue. And the city evidence ni nie. Afi yentie. Yeah, hello. Yeah, hello. Bacho, good afternoon. Good afternoon. Okatakyie prefect. Arrést. Abronye. Me Bacho from Owusu Bempah. So for Owusu Bempah. So for Owusu Bempah. So for Owusu Bempah ne ka say. Yeah. Me ne doctor Tia kasa. Me ne Kojo Kyeremanteng kasa. Tomati say so Owusu ne me papa ma na yi abri hotel there bi say so me ne video so akabra bonte. I'm so send also the I'm so work out on from na wa re. Yo be me Opoku Addo wo twa bi abro. There you to na Mensa ni de. Okay, so Owusu Bempah obe make statement bi wa ha. Gobi ose baby a wotututuo ni nyina Mensa ni de bro. Na Owusu Bempah wo ye nyansani a. Eti ye ka kire ose sa ko wotututuo no enti enka bibi nkire wadwene. Onya nyansani. There's obi a wo modam de won tututu. Tututu. Ampa nsutuo me petuo asem. When I see Ghana I'm happy. Precisely. Tututu. Me a trigger happy. More fire. Aha, so obi ka kire ose akwa no petuo tutu a. It does not tell you anything. Me ma ka kire say mu wiase am Olivier too boring mame. Freedom. Say na nka tete no anka me abade san ka tia ponko so ye kokon klew na me twam Nkrofoti. Me te chariot so infantry battalion na ka me twa muti sa ave yenko so nti I'm so send also the I'm so work out on from na wa re. Yo be me Opoku Addo wo twa bi abro. There you to na Mensa ni de. So who them a hotel. I just don't know. Me Bacho offer me no be so cash ma cash. Yeah, me junior brother, I will do my chief trade. In a school. What a small boy. I mean, me lawyer say some come corporate and I'm top for Mudiabra, the man called Kwaku Annan. For the Neko studio. Obet me am Akufo Addo make what my cousin Dr. King. That's Dr. King, when you careful out. You look good radio station. Only about maybe wo betimi am Akufo Addo me kuwa. Me ma direction to me fear na. And I will be my direction baby I will be at me. Any news said them before about. There be missing me here and I will be going to share me. You have you. Name can't you say me holy. Oh, we are not common to sign a call.
Osofo Agobi. Oyene. Na we nipa di o machi. Na nipa no ase abobo adamu vina. Na sofo otimi ka se menye holy o. Onye holy. Wajitum. Sofo a wajitum se enye news se be ma befo ba. Na nim se enye news de tu wadi abre. Ntokwa ne de he. Mo na mo de niema bi akatemoni. A mo wi agas ni krom ha. Na mo de nyamesoma akatemoni. Ana me pierce the veil of a year. Wone no amudi no. Se mo nyina mo wi agas fo no. Sanity. Ne nyina ya ribidia. Ade na wo no se bi atuwe wo kena obi sore no se. Mira kwa kutia wi agas ni news no de. Wa ware bebre. E di news no de. Mo nka mo no kure. Meme tia na be kase yezika ta chie wi agas fo na kam ko wen kokko ne mponche ani nwan bisabi na momudi nyamesum katemoni ana nyame se wo nyesi nyame nso wo modam no ke kansem basa ana ya toto ya toto anu aba be nwura mekwa fifa se wo Owusu Bempah se de be ya enu be se for grand friend no confirm friend confirm grand friend otietu nyabutie na yentie wodi otietu Owusu beba obeba ave yentie enkomo no yentie dabi o jari ma menyima dwuma nyabutie abre ni wo why jari nyabutie menim bia mebo asia mo okina omutadua no ho ye bebo bia si no okina ya to aso why anti nyabutie menim bia mebo asia why say station mo dwuma tete adwuma no a we anu akipo mu in suspense bia de nyaza asa ne be wantie ha wunya ne de aka ne mom nyabutie ne enti nyabutie ana wo be ma me da extra ba bia wo bia committee enye news sabe ma before ba da bi mesimi sia wo yene ana wo be o ba na be sia me na ma yi di ha ni nye holy o ne men kan jo se ni holy we are na nkomo no ti sa ne ko be me se we be ma wo frɛ me o tete me ana me ti me sia wa na o be sia me mu die okay chem da bia chem ba di na me sia osisi ya me na ma yes circle me ba chi motenjupa wo wa he fa we da bi me no is the one any fan of it sia wo shit machine meji usu go for pa yi sia ba dam chen wo Ozu ba ya we di no we nyan kan o ni we na wo yo ba no wa kwa sia boy ba na be sia me na ma yi di ha ni nye holy o ne men kan jo se ni holy we are na nkomo no ti sa ne sabe ma before ba da bi mesimi sia wo yene ana wo be ba na be sia me na ma yi di ha ni nye holy o ne men kan jo se ni holy we are na nkomo no ti sa ne ko be me se we be ma wo frɛ me o tete me ana me ti me sia wa na o be sia me mu die okay chem da bia me ba di na me sia osisi ya me na ma yes circle me ba chi motenjupa wo wa he fa we da bi me no is the one any fan of it sia wo shit machine meji usu go for pa yi sia ba dam chen wo Ozu ba ya we di no mesimi sia wo yene ana wo be na be sia me na ma yi di ha ni nye holy o ne men kan jo se ni holy we are na nkomo no ti sa ne ko be me se we be ma wo frɛ me o tete me ana me ti me sia wa na o be sia me mu die okay chem da bia me ba di na me sia osisi ya me na ma yes circle me ba chi motenjupa wo wa he fa we da bi me no is the one any fan of it sia wo shit machine meji usu go for pa yi sia ba dam chen wo Ozu ba ya we di no we nyan kan we na wo yo ba no wa kwa sia boy ebregu ka masem apusu no enu no udru fi do abe udi agra meji osunsun wetuma ma ho be we are kwatia ma me pro won me o na sto go su yeta Ozu ba me uti me nyo bi a Bempeh ya na me ka sa sembe ma me doctor Tempo uti agra me doctor Tempo ko buru na ka do ni be chere doctor Tempo so me na fa me ho be we are pass yam penny papa me na me ko wo frɛ me wo so we ye be ma na wo be ba me ready awo eyi fa na ye shia me ko achi moto to pe ye shia he ni ye shia why jadi the people mo it level my shia is the go ye shia he eyi fa na ye shia eno de wo wa ma wo na asinti o kire ba je ka haya ne de me ewa no ko ewa ada na wa opese oba wo no opese wo ti na ofie na me wo ba wo na opese oba wo ejo be ba wo dia me se me ye show ya ade ti na oni na ka sana video ama opese ba pam se bigine na wo shout o record interview be se
me beginning na me shouting. Maybe I mean slow Owusu Bempah. Ozu. Bempah. I'm going to bomb passage to my terminal. Bempah will be an obetia bomb me pa me kasa machiro. Na what frame na so person me kasa. E we run from ma. Me kasa open. Obi na obi a. Ana makachiro ko untimi nya. Ayi if I know COP Kofi Boakye and the frame me anopa bi. Ano waka bibi kyerem se gadaje kuro we so bi ka so beku a obetimi akopa na kyew eviso ku wi a enkosi hwe sa pepepe na meka asema kyerem medie mentna wo mo bi nkume da bida evise fundaka me ma me akosu abnu ayeku na hwehwe ni mu nti mo fire one way obeto fundaka be 100,000 Ghana cedi sa edi asie me precise won beto me nua ba ku enyako wo pe wo besu kwa me odi agya wani o wo be ye na wo beto fundaka ne boarding pa be ko na say 100,000 Ghana cedi e beto fundaka dia etuo ai wo krom a me topeso ba ko a eye 14 to 20,000 Ghana cedi precisely na 14 to 20,000 me chemu 5 wa e beto 5 sa pepepe eti me ka kire wo bia obey ready so obeba say when you are coming after me it is war na me and I don't fear is one day born one day die sa pepepe enipa wo sura de wias me nka wo mo fire eti mun kan kire Owusu Bempah say and wonya sofo wo ye scam precisely na oya scam watimi ya dada manfo na dwene so esofo na ni jiji me keka nsemfunu me ware me yire a ebebo 2 am o ba na mini na nkofo na waji waboa wo sore kwa abonte koye niema na yiri ko bi so beka se honhom na besra na ne koye wo so beba na mini waboa na yiri waboa ware miensa na wo nipa a wo no se yeso pemanto buofu se wo mpema ka timi ware miensa jai ya no Owusu Bempah man kosa wo concert no a one boys ni ye okromu ani ade me wo ye ka angel metra from 6 am to 10 edi ko ani abri na ka me hunu ye me na se o meti yesi Owusu Bempah ba ka beto o tampiri Sammy ka beto beto Sammy David ojo jo so nyeme ma ojo be ma memu abi na bo me ye show bia bag we da ha tie nie ko bag we nyeska ne wo mu David udru ha beto tampiri ka chiro pin enye painful obeto lesi me ye show bia bag we da ezame nyeska ntina da nyeska ntina da me say na be ban so na boy say twen omo wase ho dan duru waka shege kasi ye be dia guru kuruma ho eno edan duru ana cheche say edan duru wa na ka be hu mentwe sai dan duru wa na mentwe okay dan duru wa na be hu ati akwaba miru abi joso na me ba no otiatu so na enura wo ba ye obeduru nkran wose di Bawumia wadanse na wo hene meba besrawo anope ye bonu nsia na oduru ha oduru akora nsa na meduru ha wo ti sei ni nyame ado me ba na me ho ye me fifi a me cry se me ba ande na me ho ye na ade sese de ho nye sese de se osofo Owusu Bempah se wono wo bodam che ho eti se Owusu Bempah sofo no wo ye bodam ni no ada obo ose ono Owusu Bempah no wo bodam eche ho endo ka no odi eti se osofo Owusu Bempah no se wo ye bodam fo sofo na ye nimu no we de tietie break man nya man o fra ne ntumi na me ka o Owusu Bempah se o babo biem wakai na fede bia na obi akasem na wose wo no abodam te wo Okatakyie since when and Okatakyie be abodam ni wonko ha and Okatakyie na me ye wali wo di be dey sound me ka kira wo say o tietu so mo se bra ni se bra ba bia kofiti no bra ye brade aka ne papa na ne buafu na wo kina ye beto audio no so why Owusu Bempah de no ye beto so kina wo kan sem ni bebre oja joba brad say wo kan sem ni bebre ai sem ni de o kan bebre sofo ni wonya sofo ho Owusu Bempah sofo ni wo brosam grand flow Owusu Bempah wo brosam wo brosam kura on flow Owusu Bempah na se wo ya sofo na wo flow ni a wo fon so na ka te se wo Owusu Bempah nie me am from you Owusu Bempah
na mabodam chen ai that's so for that's onya bodam ni a ekwo be gasa na Mahama asuafu adaka makomako na Mahama oya king go funa ka nesisi ne he wasi wo say John Dramani Mahama onu kwa Mahama no wasuafu adaka makomako na such a useless mind like this to say one no be kum nipa Owusu Bempah mi ni ebomi tuo no tia so nyamte aya obi abodam what tia so na Owusu Bempah say onu abodam tin Owusu Bempah ya de ya bodam tin me nya sofo na wo wuzu wodru akuyen I know so for obi anaka first amafo bu say wo so for sounds who ya bodam ni Owusu Bempah wo say wo ya bodam ni I me no ya just wa bodam what me no ya just wa bodam because on ya bodam ni and can you not be stupid this way and can you no ya kan papa nti na wani abreli catch what me say obi afrel I don't give a me unim na sante he otufo baby obi nyamisra no wo so oni petuo ba ko pe na be ka am owu anu so just say stone no cracker na wo wa fra obi Thréatens no wo ye the same thing Kwasi also no timi imagine Owusu Bempah you Thréatens jai mon twensan dabi how much is that oje me patch o ma me ba no why patch o ma me so no Owusu Bempah so abodam patch o ma me yeah dia asem na jari mon kan me mo nua ne da ani asero me free ha no no mo botape ni bi e bia no wanka wo kan yeah dia jai what Thréatens so yeah we ready o papa ka say tobu ase abetobu ase mo akoma mra fom mo buo mra sofo ho obuo yama obuo mra asofo ho se o yo sofo na wa mo obuo ma ho a enu de na Mensa otabil etimi ka say enyo nyame na yi leaders no eti we leader ena nyame na yi no we leader ena nyame na yi no yeah radi wo ye by the duchumwa we leader was send me message sekadachi we dia no pay me sere wa bada yanya careful na yanya careful am waye what you say we leader na say we also would that domanim na wa fra obi me fu so the quotation na ni o kan ya me dan say or road ross hey I don't know say mama dear I knew news and your own temple went here tell me mama po went here temple went here what's it attacking say alpha oba ni anani naked picture mra and I say there is no about naked picture dress no wahoro ana wahoro wa admit say be ma bia de me o chena bi audio ni abo wi ansem wo mu pa me so be ka say me road dross di ade o Thréatens so dross wo ngura di na ngura ade anu nyandi be kwa wotu ewu ayi anu nyandi ko ndo aware adunim ade ya di niam tichire ho na papa sofo a wo buo wo ma we mu ena dia ufro bi a wo Thréatens no me wo Thréatens IGP wo ye mpo no ofre ye se Ekadachi me nua no na de no de kon me mpenesa me unwura me hunhura bi wo to obu ase me kasa de obenya me ebiza me no akrokro ni adodo no a na wo yese wodi mbeye na me eti wodi agya na sem to wade dabi media me ba na kanya na sem nam de yan kan ba na wona ukọ bie ayibi kanka bi so ba na me busa se eti ono kasa no wose wo ye Reverend Owusu Bempah wonya reverend bi ahu wonya reverend and yes all time bi and I will advise you to play again yan ka Bawumia wasam di Bawumia wa dance here ye di Bawumia wa dance here near Blake 5 minutes ye did Dr. Mahamadu Bawumia wa dance here near Blake 8 but ye ka kire asofo na o mo hye nkom trofo say obi na be wi no me ka kire mo ha mark my lips Dr. Mahamadu Bawumia be Ghana Campaign 2025 January 7th we sesa no ho bi bia no be sesa no bi bia ni ho say ono say o hye nkom akwam de wana hye nkom ekom
Ensem de wo ka bia no pay o. O be ka bia no pay. Me na me ma ne dress kwa agrada fie. O kwa agrada fie na Akufo Addo ho. O kwa agrada fie na Akufo Addo. Me na no ani di ni nsem hunu. Ani ya che no. That quarter of just coming to people's house. Maybe and me had the ontimi nyasa. I dare him. He can't do that. I don't know what you mean. No, it's a fact. He can't do that. It will even cause a of nonsensical behavior coming from such class of people. Why from this logic? Now what you are saying now we brofusi. No, threatening there, threatening everywhere. Come on, you should give us a nonsense break, you know. We are sick and tired of the so-called Asofwa, Yamamudin, and Asofwa and your booby. You waiting for winning and some about to guy Reverend Owusu Bempah or ne a yakati Mensa Fifanakoye and simply be also from one of we a prophet. Creating somewhere if we were no ever. And yet on naked chile and yeah as a kitwa. Mikao say hi DC News, so we subscribe ya Bomodia say over subscribe to channels and say hi later and hot news and one and Bremo. After you know like the video now feel share my of Frosona when you be here now and somewhere also. Ghana Mahama. Also betting at share what you are fire so we now I will comment box me in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.